Drage moje žene, selam i dobar vam dan i dobrodošli u novo druženje sa mnom. Šta ima kod vas i šta mi vi radite? Mi se evo vozikamo, pa gdje se zaustavimo? Kod nas je baš tmurno i maglovito nekakvo vrijeme. Što se kaže, nisi ni za što. Čovjeku se ništa ne radi kada je ovako vrijeme. Mi je bil malo u prodavnici, kupili malo par sitnica, bilo mjesnice, ali ovaj put sam samo uzela faširanog mesa jer nisam imala i najviše zbog jaja u frižideru, drage žene, samo mi jedno jaje ostalo. Tako da sam sada sebe obezbijedila sa 2 školjke. Da me malo duže budemo, mislim da to jaja se baš troše svaki dan i za doručak i kolač. Sada idemo u ovu jednu radnju gdje smo bili prije par dana. Idemo da naručimo nešto za kuhinju. Pa eto, vidjet ćete. Evo je ovdje, što lijepo. Vivax marka neko. Vidite svašta. Mikrovalne. Možete samo vaše podatke, ime, Sofić. Sada će na kuću. Neću, ovdje na haplo. Na pijaci, na večer sad kasno. Možeš na pijacu? Ja. Hoću. Hoću gore kraj sredu stati. Ali možemo i kad zovem. Kako hoćeš. Eto, dragi moji narode,
riješili smo još jednu brigu manje, naručili smo, a što smo tu naručili? Naručili smo napu koja nam je potrebna za kuhinju. Idemo sada malo do pijace da što šta uzmimo. Malo voća i povrća. Salam, kak ste? I evo vam, drage moje žene, moje alije gdje ja uvijek uzimam povrće i zaista najbolje. I evo to vam je moja alija draga. Hvala. Selam alejkum i dobar dan svima koji prate, koji gledaju. Eto, ja sam ovdje na pijaci, radim već dugo, prodajem povrće, sve domaće i svježe, ujru, kad god želite takvu robu sprate, sami sebi zaberte. Jeste, ona zaista... Slobodno, sve sebi zaberite po svojoj želji. I sebi izaberite šta želite, a stvarno je zaista sve predobro. I eto, drage moje žene, uglavnom ja kod svoje alije kupujem. I pogledajte, zaista ima svega. Eto, dragi moje žene, mi smo obavili na pijaci, kod mene nose sad zacrveniju. Toliko je hladno na polju. Boga me, ovo na pijacu, što se kaže, neplanski. Nismo ni planirali danas na pijacu, ali prolazili smo tuda i kaže suprug, hoćeš, ba hajde, rekao. I eto, drage moje žene, vidjeli ste moju dragu aliju i gdje ja samo uzimam povrće, dakle samo kod nje. To je zaista, Boga mi, mene neka tačno me bude stid. Pored onog što vi kupite od nje, ona uvijek ubaci pa šta bilo, Boga mi. Ali sad me, dakle, baš me pozitivno iznenadila, Boga mi. Da je dragi Allah nagradi i podari joj zdravlje, da mi bude zdrava i živa još dugo. To je zaista duša od žene, Boga mi. I eto tako, dragi moj narode, idemo sad, ne znam, hoćemo li gdje vići ili idemo kući, pa moramo kući, moram i ručak da pravim. Planirala sam nam picu, a kaže meni suprug što nisi potkuhaj odmah kada se vratimo da možete lijepo oći, rekao nema vezi, to naduđe sad pa sad. I eto tako, nećemo nigdje, Boga mi, više idemo kući, da se lijepo raspremim i onda zavratim rukave i brzinski zakuhat. I eto, nema gotovo, već i mrak, ne znam koliko ima sati, 15 do 3, što se kaže još sat vremena i mrakača. I što ste uradili ste. Pogledajte, dragi moji narode, radovi napreduju. Vidjeli ste, i kod nas će, ako Bog da se otvori Lidlo, a u četvrtak isto zvanično otvorenje velikog tržnog centra Bellamy Onyx. I u sklopu, dakle, bit će i Garden centar i Sinsi, pa ćemo, ako Bog ići na otvorenje, pa eto, ako šta uspijemo da snimimo, snimit ćemo i tu.
moje žene, mi smo evo ušli u kuću. Nisam se još raspremila, sam dobro ruke oprala i ja sam odmah ovdje potkola nam zapicu, pa da mi to lijepo nadođe. I rekao da vam pokažem brzinski malo to nešto što smo uzeli. I onda Selma ide raspremit i dalje za poslom. Kao što sam već rekla, u frižideru samo jedno jaje. Tako da je Elma obezbijedila sebe sa 2 školjke jaja. Tako da nema da fali. Ovdje smo bacili jednu ovu kolu. Sad da imamo uspicu. To nek stoji ovako ovdje. Dakle, mesnicu uzela sam samo 2 kile faširanog jer imamo ovamo još malo mesa. I ubacili smo jednu ovu milku, pošto nemamo ništa slatko. Ja sam danas planirala da pravim nešto slatko, ali eto, došlo je do promjene plana, išli smo u grad, tako da ovo će nam biti danas uz kafu, a sutra ako Bog da pravim nešto slatko. A iskreno da budem, nisam ovo što ću da pravim, nisam imala mlijeko u prahu. Tako sada sam uzela, a hoću da napravim oblatnu. Vidjet ćete, za one koji nisu ispratili taj video, ja sam pa ima, Boga mi, vjerujem, ima godina ima, kak sam ja pravila ovu oblatnu. Pa eto, ko nije ispratio taj video i ko je novi na mom kanalu, imat ćete tu priliku da vidite oblatnu. Oblatna je zaista odlična, brzo se napravi, što se kaže sad pa sad bude, a predobra, Boga mi. Imam jedno 4 ili 5 litara mlijeka, ali eto opet sam ubacila ovako 2 litra, jer tako sutra ne radi ništa. Pa eto, imala sam u planu i sutliju da napravim, pa vidjet ću. Nisam zaista dugo ni sutliju pravila. I uzela sam ovako, pošto mi je kvasta već bilo nestalo, ja ovako uzmem ovi manji 100 grama i jedno istresem, jer ja sam već pričala u prethodnom, ne znam u stvari tačno koji je video bio, da ja to ne uzimam baš od pola kili. Uzmem ovako 100 grama, istresem jedno, jer brzo mi nekako to izlapi iz kutije. Da ne znam kakvoj kutiji to brzo izlapi. I uzela sam ovako ovi 3 mliječne čokolade, pošto će mi to trebati za oblatnu, a ovamo za kuhanje imam. Tako da nisam sad ni uzimala. Mada imam i margarina, ima slaca i svašta nešto, ali eto opet sam ubacila ovako jedan ovaj krem. Mi smo zaista bili, snimala sam pre par dana u kupovini, ali eto uvijek ovako ubacimo 1, 2, 3 jer pojedi se. I uzela sam, jer imam u frižideru još, treba da iskoristim sir za picu, tako da sam ovaj put uzela samo 300 grama. I barila, neizostavna barila koja mi je potrebna sad za picu. Jednu ovu sužiku, dakle ništa posebno. I ovi mali
kobasice, ovu salamu isto sa zapicu i uzela sam neki iskreno da bude, ja mislim da nisam nikada sad uzmala Eurocream. Nisam, ovo je prvi put. Pa ja se iskreno nadam da će valjati. Ako ništa, pravit ćemo slatke kiflice. Vidjet ćemo, eto, uglavnom. Uglavnom se neće baciti. To bi bilo to što sam eto uzela u prodavnici. Na pijaci, dragi moje žene, znači bilo je zaista neplanski, očeli smo sa svim nekim drugim poslom, nekim drugim obavezama i zaista nismo planirali apsolutno na pijacu, jer već je ono i pokasno i hladno, ali eto, već sam rekla, tuda smo prolazili, kaže suprug, hajmo i na pijac malo, pa hajde. I eto tako, da smo bez veze nešto malo uzeli, 2 glavice kupusa. Ja volim onako salatu od kupusa i malo mrkvice i to je to. Evo gdje sam uzela malo paprika, pa ćemo vidjeti. Nisam dugo pravila ni u stvari filovala paprike sa krompirom, pa ću najvjerovatnije sutra to za ručak. I uzela sam malo mrkve i peršuna, jer toga zaista nisam imala, ponestalo mi je. I ovdje 2 glavice ovog karfiola i uzela sam i špinatu. Vidiš, drago Rade, zavarala sam za ovo. Vidjet ću, najvjerovatnije sutra da će za ručak da bude zeljanica. Jer smo poželi i boga mi, ne pamtim kad sam je napravila, ali nisam dugo je pravila. I eto, dragi moje žene, ništa, eto, malo sam vam pokazala, znači ovo su sasvim neke sitnice. Ide samo sada raspremiti. Tamo dok pripremim ovamo zapicu i lijepo će mi tijesto nadući. Pa to vidimo se poslije. Drage moje žene, moram još i ovo da vam pokažem. Pogledajte. Pa eto, pola je već suprug završio, ima još pola, uglavnom već je pri kraju. Dakle, naručena ova slika, a ovaj put u pitanju je posljednja večera. Evo, pogledajte. Dakle, to još ovdje ovo. Uglavnom, ima još malo. Pri kraju je. I onda lijepo treba da lakira okvir i pogledajte. Prelijepo. Evo, ja sam ovdje pripremila sve što mi je potrebno za picu i tijesto je već nadošlo i idem sad brzinski da razbijem.
Ja, drage moje žene, jedna je gotova. Drugu sam stavila da se peči i to je to. Ništa, to bilo to za ovaj put. Vidimo se u narednom videu. Vi da tad lajkujte, komentaršite i pretplate se na kanal Elmine kuhinje.